Kiambote luzimpangi mulonka ndinga eto kikongo yewunu kyaki nzolele vovila siya ya Suède vobeno nanga lune ngindu mukwiza vwanda munsizazi dentete dingi na kulukamba luzimpangi zame sizazi bakulu betu bakele bokilanga vozovo nsiza mputu kadi ba bakamba vo bandundu bo batuka kumputu yemputu isongelevo muntu ndono kondolo kimvwama kansi butu tomatala ngano nsizazi tubokila ngazovo nsiza kimvwama désolé ngetitina kati makumbi Vi hade grillkittan var det som vi lagt med. tubokila nsizazi vo si za kimvwama kali totimona vo zena za tomatungwa bombote yebonso bopo kari bilan kibwa bakulu betu bakele bokila nsizazi vo siza mputu luzebi luzimpangi zame kimvwama kambongo kakako kimvwama kisongele fo chikale bima babingi mweni bwa muntangu ya hiver kwako mweni ka ova ikangako isavo pimpa ikotanga koke lokola kya nzole isavo 14h ye buisi bukyanga ntangu zankaka lokola kya voir vers 9h des fois même 10h ça dépend ndochimona kondo kwandikwa mwini bantu kubela batoma belanga kwako zi depression ibimbevu byampila kama mpila kansi kuna kunsiza felika kochimona mwini kaka kimvwama kena usak munulwe na mukala ye mwini ntangu za zonsono ngechikulukamba luzimpangi zame ibuna nanga bakulu betu bakelevo vangavo siza zize na siza putu kadi difficultés za zingi zena kwako beto bandombe za zika zena siza betoko buiziri kwako mama mpila kama mpila ochimona dayangu bisalo buiziri kwako mbaka kisalo c'est difficile vo na muntu ndombe munsi yayi to ya chômage na ya yingi kwa bobo batuka muzinsiza nkaka ye bawo kibeni mpe kone bantu bena mu chômage etimona kansi kone mpe mambote ngina movo vila mpe fioti bonso butadi di samo mia bisikulu antoka votengi bisikulu kwako basanga forme bantu bombote butadi di mambo ma zi hôpital soins médicaux et consort en tout cas zambote butadi di ntungulu boy bantu bazingilanga kwako en tout cas bombote kwaku bobeki kimbevo bakusadisi kakuna kufuta diamboko kakuna futa mbongoko kadi mbongo mpaka zitufutanga lumweni buto chisala kwako tangu za zonso tufutanga à peu près 30 ou 35% ya salaire ya beto isava mpaka zozo zikoendanga muzi soin bobeki kimbevo bakusadisi mukamba vo gratuit men katika gratuit ko mais zatufutanga déjà mon mpako et bana betitanga bikalasi bia gratuit donc voilà ilolo lozingu kwako ye bantu kwako ku siya ya Suède bakala kaka baokibeni kabazola muvandanga bantu ko ils sont plus isolés kabena bazibu kwako surtout envers les étrangers kabazolanga mu vovaye bantu babale lembo za bako donc bochi kuiza kwako il faut wakamba vo isolé onakala c'est-à-dire kwaku
comment dirais-je, bantu babingi bazingila kaka ya umosi kabazingila na bantu ko faut côté par exemple mon kalu c'est-à-dire train ou bien bus vraiment voyendi va kiandu kiankaka kono kwa de fulu ke biandu biole bena ye muntu voyendi vana vonge yewele voanda va fulu ke bombi kana kutala kadi bazolanga mu voanda kaka ba umosi do wenda so sa kiandu kyako idina untango zanka ka buko tele mu bis bien mu train wana mona vo bantu bele voandi kaka mosi kadi ka bazolanga mu voanda bantu ko donc comportement zina kwako et mambo mata di égalité entre l'homme et la femme mangolo mena kwako ndendi kwandi ka mpevo bakento bena ye pouvoir ya luta nkevo ba ko siri comparer na babakala isa vengi diamu dembi comme kento o zuba bo beto ka tuzuba nga bakento ko beto bakongo bantu baluzitu bakento ko zitsa tubazitisanga e kwa ko vosi di erreur muzu bankento en tout cas boloko na kota aussi di erreur muzu ba mwana aku mwana ba ko bongide ngempe boloko dia na kota donc bima bio c'est très important muza babio en tout cas bon so les enfants je dirais même que bana kaba beto ko bena bana balu yalu savonge buti di bana kansi bena balu yalu donc éducation boti vana éducation ko bana foti sanga attention nga vo jour vo zubidi mwamba ko mwana ewele kufunda mambu na bakelu yalu c'est-à-dire bolo ko na kota mpe bana mpe baba kubongele donc voilà mais sinon mono en tout cas kilendi anisa courage muntu ko mukuza voanda muzinsizazi vo wena yemwa mvuilu zandi ko afelika wena mwa kisalo kyako wena mwa business zako tout ça unazingila kwa kubombote kuna nkevo kwako mekansivo zole mukuza bumina mukuza tanga mukuza baka mwa elon mu luzingu ndi kuiza kwa mwa ntango ngano numuntu ni na muzinsizazi mpasi kwandi luze biba bingi na bingi banuni nanga kwako kadi kaba baka kwao mvuiluko mulunda mbongo kwako mpasi wechi baka mwa salaire ya mvimba yechi kwenda kwandi mu futila zi facture et consort donc tangu zanka kama yewa lunda mbongo mu vutuka kwa kunsia ko mpasi ibuna lumona ngavo babingi na bingi banuni na kwako bafukila kwako kadi tangu zonso bakale ngino ngano basumba zimpango kuzinsizawo bavutuka kwa muzinsizawo mekansi balenda ko kadi mu lunda mbongo mpasi donc voilà un peu mais volone biuvu luzeleza mamma kaka mudiam siya yebuna lunsoni kina mono izo langa siya kadi yakele tanga ko kengoyi yakele tuma yuanga siya Swede kadi ba missionnaire soda ya batunga kingoyi kimbuzi ebebe kaka yebe basoni kamikanda memingi mekikongo idina izo dilanga siya yimpe ya yiza mu tanga fioti yeva ngazi recherche yembe ntango ifoni sitonda vutuke muzinsi zetu donc voilà un peu momonzo le kabule beno tonda vovingi ndinga kikongo yempe ndinga etu kikongo yenda kuntwala nzila matondo yelusala kembote